C. لروجلاتا ناوین چارەسەریya مۆدرنیتەیە دموکراتیک. ji bo civakekê felaketa herî mezin ew e ku hêza wê nemîne di derbarê xwe de bifikre û çalakiyan bike. Hêzên hiyerarşî û şaristaniyê yên bi vê yekê ji mêj ve zanî bûn, berê pêşî giringî bi serdestiya zihnî dan ku mirov dikare ji vê re hegemonya îdeolojîk jî bibêje. Di meşandin û dewamkirina hegemonyayê de şîddet bi tena serê xwe nikare bi roleka mayînde rabe. Eger armanca şîddetê ji civakê bi destxistina berjewendiyekê be, ji bo vê hewcedarî bi berhemê zêde heye. Eger civak neyên îqnakirin û razîkirin, divê mirov nepê ku ji bo demeke dirêj werin xebitandin û berhemê zêde biafirînin. Hegemonya îdeolojîk vê îqnayê bicîhtîne û derî li civakê vedike ji bo karî bi xwe bigîne danehev û komkirinên wê. Hegemonya îdeolojîk ji hegemonya şîddetê gelekî zêdetir derî li danehevên civakê vedike. Oryantalizm, hegemonya îdeolojîk a modernîteya Ewropayê ji bo rojhilat û rojhilata navîn pêş de biriye bi awayekî zanistî îfade dike. Weke hegemonyayeke fikrê ya gelekî bandor fonksiyona xwe dewam dike. Globalbûna modernîteyê bi globalbûna îdeolojîk re dizik hevde ye. Belkî jî hegemonya îdeolojîk hêl pêştir e. Bi qasî fethkirina zihnan fetheke bi tesîr nîne. Dema min ev rêz di nivîsandin jî min timî ji xwe pirsî. Gelo ez çi qasî ji oryantalizmê bihûrîme. Ez baş dizanim ku bi vê zihniyetê fikirkirina min wê min ji xeleka fasit a koletiyê rizgar neke, bereva jî wê bi awayekî min biêşîne û min di heman xelekê de bigerîne. İslamîstên antîmodernîst ên ji rêw resmê ji sed sala nozdemîn ve bi israr tînin ziman ku şêwazekî fikreyê İslamê heye û li dijî Xerbê ser bi xwe difikirin. İslamîstî ve gotineke ku para pêxapandinê zêde ye. Antîmodernîstiya wê ji sedî sed bi tezên oryantalîst dimeşe. Ji birayên misilman heta bi El-Qaideyê hêzên İslamî yên qaşo xwe antîmodernîst dihesibînin hemû bi vî rengîne. Anarşîst jî di navê de ekolên li pey çepkiriya tûj tevî hemû îddiayên xwe yên dijber bi giştî bêyî fikra modernîst di derbarê rojhilata navîn de jî bêyî oryantalizmê nikarin bifikirin. Sosyalizma pêkhatî herî zêde modernîzm bû. Modernîzma Çînê serketina oryantalizmê ye. Rewş ji bo rêwresma Hindistanê jî cuda nîne. Antî-oryantalîst bûn min hem eleqedar dike hem jî bala min dikişîne. Ez vê yekê di van rêzan de diceribînim. Azadiya fikrê bi serê xwe antî-oryantalîzmê îfade nake. Ew çend hêsan nîne ku mirov ji oryantalizmê bibihire. Eger mirov ve gotina modernîteya kapitalîst a li ser sê lingan red bike, belkî bibe antî-oryantalîstî. Lê bi serê xwe ev nayê wê maneyê ku mirov ji modernîzm û oryantalizmê dibihire. Ji vê jî girîngtir ew e, li şûna ya tê redkirin wê çi bêdanîn. İslamiyet an jî çi rêwresmek dibe bila bibe, dikare modernîteyê red bike. Lê dema dor tê wan ji bo bibin alternatîv, dibînin ku ji teslîmbûnê bêtir ti çareya wan nîne. Teslimiyeta eşkere yan jî sergirtî li gorî berjewendiyê xwe dizanin û bi vî awayî dibin peyrevên modernîteyê. Sosyalizma pêkhatî bihêlin ji modernîteyê bihûrîbe, bi temamî li ser sê lingan gelekî hewcedarî modernîteyê bûbû û pê ve hatibû girêdan, ji lewra jî hilweşiya. Li şûna kapitalizma taybet bi ciyanîna kapitalizma dewletê redkirin nîne. Bi qasî mînaka Çînê vî hukmî bi awayekî bi tesîr piştras dike ke mînakene. Li rojhilata navîn çi marksîzm û çi jî dîndartiyê ji ber ku nekarîbûn ji oryantalizmê bibihirin, nekarîbûn sîstemeke mayînde pêş de bibin, bihêlin jê bihirînê oryantalizm zêde bicîhanîn. Erê, bihêlin jê bihirînê xwe nêzî analîzkirina hegemonya fikra modernîst û oryantalîst nekirin. Gramsci xwe li ceribandina analîzkirinê rakişandiye, lê ji ceribandinê wê de tir neçûye. Tevî ku di nava ekola fikrê ya anarşîstan de rexneyên wêrek hatine kirin jî, ew jî duwarê afirandina alternatîv de ji sosyalîstên reel zêde cuda nînin. Her çi qasî di teoriyê de jê bihûrî bin jî, di nava avahiya wê de jiyan ji bo wan zêde nebiye pirsgirêkeke ciddî. Li rojhilata navîn herî zêde rewşenbîrên Îranê bi fikra modernîst re mijûlbûne, lê ji avakirina şîayeke modernîst wê de tir neçûne. Bi tevahî İslamîstên din dewamî dubare kirine ku vegotinên modernîteyê hemû berê ji aliyê İslamê ve hatine gotin.
به تواهی تفگرین دستلاتداری و اکولین ایدئولوژیک ام به اصرار ادعا دکن که آنتی امپریالیست، آنتی کاپیتالیستن یا هری زیده تیده بسر دکوین او جه لیبرالیزم، کاپیتالیزم تایبت در باسی پایه دموکراسیا سوسیال، سوسیالیزم رئال و رزگاریا نتوایی دبن آنجی جگوهرتنا مذهب ویدتر تم معنی ifade ناکن. اکولا مدرنیست و اورینتالیست جیقینا ویدتر گلکی به باندوره. رخنه که بتنی ده آستا چاندی ده نایوه معنی جوان اکولا مروف ده بهره. اگر مروف وی که جهازن هگمونیک این سیستم تیک ببه حتی شورش که آنتی کاپیتالیست بکه نایوه معنی که رخنه اوی هاتیه کرن و آلترناتیف اوی هاتیه دیتن. شورش جوتمه آنتی کاپیتالیست بو لی آنتی مدرنیست نبو. برواجی دولتداری نتوه او اندستریالیزم مدرنیته هری زده به جهانی و به وی آوائی دو گلوبال بونا ویده آلیکاریه که مزن کر. شورشا چینه دوی مجاره ده تیپیکتره. جویه که دما شوین مدرنیته ین 100 سالا نوزمین پیک بینه شورش جی دوام دکه. شورشا فرانسه جی به همان رنگی دوان مجارن ده خاپیایه و باندور ویه که حتی روژامه یورو دوام دکن. وقتا که ام هگمونیا ایدئولوژیکا مدرنیست و اورینتالیست رخنه بکن، شرطه که ام پارامترین هیمی بکن بنگه. ام دما سه لنگین مدرنیته وکا پارامترین هیمی قبول بکن و گرینگی مجاری بیتر وره فهم کرن. جبو هفگرتی بونه دوی مروف بگرینگی دیار بکه که مروف دکاره رخنه هری رادیکال سروان هیمان بکه و آلترناتیفان جی بتنیل سروان هیمان بافرینه. رخنه بخواه دوی یک پاره بون و دمین آوابون وکه بنگه لبر چاوان بگره. بتنی رخنه کرنا پیواجوین سیاسی رولا کسایتن و بویرین دماکن جبو سروخت بونا لحقیقت تیره ناکن. اگر لور یک پاره بون بتگینا دمیره دبنگه رخنه ده نه دانین انجام درکوین هولی و پارچه پارچه بوی بدم انگو و بمعنی بن نکاره بن حقیقت ifade بکن جلور انجام و شاشی و قصور مزن دنا و خود بحوینه. ام چه رخنه دکن بلا ام بکن دوی ام یک پاره بون و دمی بون آوان در رخنه خود جسدی ست راست دسین شام بکن. وقتا مجاره مدرنیته به یا که دوی ام اساس بگرن اوه که هری کم لسر هیمی سیلنگان یک پاره بونه که پیکتینه و که دمه که 500 سالان درج یا آوابونه او سیستماتیک دحوینه. ده سری ده مارکسیست شاشیا دجبرین سیستم یا هری بنگهین اوه سیستمه که دم درج و لسر سیلنگان دناوا دمین کنده حتی جارنان دمیجی پشتگوه دکن به تنه یک آلی و که میناک به تنه آلی کپیتالیزم رخنه دکن. هرچی آنالیزن دوی پاریزنامه ده با آوائه کی سر هاتنه کرنجی نشان ددن که دوی جبو کپیتالیزم بفهم کرن جسدی ست تکیلیا و بسیستما شهرستانی ناوندی به دما درج ترندا مزنبونا و به دو آلین دن ام بنگهین دولتانه توا و دیارده اندستریالیزم ره وره رخنه کرن. روجلاتا ناوین حتی شهرستانی چین و امریکا لبر چاوان نین گرتن کپیتالیزم 300 سالا شازمین ده درکت هولی و نفهم کرن. پتانسیل هندرا اوروپای جسدی ست تیرا کپیتالیزم ندکر. به همان اوایی دولتانه توا نه آواکرن دامزراندنا سیستم جی ممکن ناوه. ته سیستما متینکاری به دستلاتداری و به دولت ناوه. نه بتنی دستلاتداری و دولت، دستلاتداری هری زیده و دولتانه توا یا دولت پیک نین جبو کپیتالیزم دانه و کمکرنا سرمایه و کاری پیک نای. جبو سرکتنا هگمونیکا سیستمی هر وها دوی شورش اندستریه بکه بن یک دستاریه خواه و که اندستریالیزم بی ایدئولوژی کرنه دزک هفته دوام بکه بره وب به. اشکره که اف دیارده دناوا خواه بی یک پاربونه که شدیای و دچارچوه دما دریج ده مدرنیته سرور دکن. ام وقتا لطواهی اکولن خواه رخنه کرده حسبینن دنیرن ام دبینن مدرنیته دناوا دما دریج و یک پاربونه ده ناگرندست به پرانی هایوان جتگینا دمه چینابه بلاولا دگرندست بگرانی لسر چند خصتان رادوستن و به وی آوائی حول ددن انجامان بگرن. وقتا که ریباز اف به یا درکه و هولیجی و مینا تعریف کرنا فیله بمویه وی به. نخاسم سوسیالیزما پیکاتی یا امدناوه ده گهشتن به تنه لنگ مدرنیته یا کپیتالیزم خص بررخنه دما اف کرجی تگینا دمه شاش بکارانی و هودا شورشگریه بکه و وی هودان ریل بر شکستنا قدومه و وکریه. بگومان بنگه هکی جواکیه و نزیکبونه هیه. دوی مروف باش زانبه که مروف لنگین مدرنیته دولتانه توا و اندستریالیزم جه لیبرالیزم جویده تر بکار بینه نه شورشگریه و دیکتاتوری و حتی فاشیسم زیده بکه. مروف جوی آلی و دکاره تیرا خوش جرباندن ولاتین سوسیالیزم پیکاتی هم ببه.
نیتا باش وک لنین جگوتی پیشی لچونا جهنم ناگره برواجی جارنان حساندکه. شورشا جوتمه جبرکو ده هودانا خویا آنتی کابیتالیزم ده کم بوتیک نچو. برواجی ده آنتی کابیتالیزم ده سرکتی بو. لی آنتی مدرنیست انگو آنتی دولتانه تو و آنتی اندستریالیزم نبو با آنتی کابیتالیستیا خواه جبرکو نکاری بوجه هر دو لنگ مدرنیته ببهره دما آوابونه دا آلیه کی و بتنه بدمین کن تفگریا دیکچو. پراتیکن پیکاتی و رخنه پشت راستکن. د 500 سالن داویده تفگر و اکولن ایدئولوژیک و شورشن با آرمانجن دموکراسی خوازی و کوی خوازی رابونه نگهشتمن سرکتنه که سیستماتیک سیستم کدنا دنیای یا امدکارن وک شهرستانی دموکراتیجی شروع بکن سدما و یکی انگو که ماسیا وانا بنگین اوه گوژ پراتیکن رخنکرین هفگرتی یک پاره و تیگینا دمه ده حوینن محروم بون. انگو فیل تمی با آلیه کیوی تعریف کرنه و د پوزیسیون داناسینه دمانه. در روشک به وی رنگی ده نه دکارن جفیل سوده ورگرن نه جی دکارن جه خلاص بن. مارکسیستان وقتا کابیتالیزم رخنه کر و خواستن جه ببهرن های وان جوان تنبو که دولتانه تبه یا ناوندی و اندستریالیزم گهاندن فاشیزم و هلوشاندن هاویردوره. تفگر و اکولین رزگاری خواز این نتوهی هلوستاوان لدیجی مدرنیته هی بیتر شیلوه. پشتی که دبن دولتانه تبه و کنگی دهن شاقین پیش سازیه ده پیش ده چن آنتی امپریالیستی و آنتی کابیتالیستی وان شونه خوژ آلیگریه که فاناتیک آ مدرنیزم رد هله. حتی ایدئولوژی مدرنیست انگو لیبرالیزم ملیتگیری سوسیالیزم رئال دکن مینا دین و دوید سینور ناسناکن. دولتداری نتوه و اندستریالیزم وک دین سکولر بمعنی بسازی و آواهی بویه. آنارشیستان د چارچوبه سیلنگن مدرنیته در رخنه پیش دبرنه لیوک آلترناتیف نخواستن سیستماتیک که دموکراتیک جی بفکرن فرد آنارشیست ترجیحی جواکا دموکراتیک کرنه. د بنگه سرنکتن وان د اوراستی هیه و جبر ستاتویا وانا چینی نکارن و ببینن. آلی آنتی جواک پارێزیە یê burjuwaziya biçûk wekî din mirov nikare rave bike. Demokratên sosyal ji ber ku bawer dikin wê modernîteyê bi reforman sererast bikin, gaveke bi tenê jî ji wê wêdetir navêjin. Ekolojîstan bi tevahî argûmanên xwe ji modernîteyê girtine û bi qasî ku vê nebînin serre serre li mijaran dinêrin. Kengî bi ser endüstriyalîzmê de diçin, kapîtalîzm û dewletane teve ji bîr dikin. Feminîst sîstema bavekî dibînin, lê zirara modernîteyê daye jinê bi heman tundî û tûjiyê rexne nakin. Wexta rexne dikin jî, weke ekol, tevger û sîstem di afirandina civak û jina alternatîv de bi rolan neçar û bêzaran radibin. Dijbertiya modernîteyê ya dîndarên radîkal û tevgerên kulturalîst weke ekol û tevger hê lawastir e. Ya li pey diçin û dixwazin herî zêde li hevkirine. Ez dixwazim vê bêjim. Kapitalizma roja me ya îro di krîza finansa global de bi buhaya 60 trilyon dolarî di cîhana farazî de dişêlîne, her hal ev yek ji ber ku avabûn û yekparebûna modernîteya kapitalîst nehatiye rexnekirin û tevî vê yekê sîstemeke alternatîv nehatiye çêkirin pêk tê. Bi tevahî şoreş, tevger û ekolên nikaribin tayê kapitalizmê bi modernîteyê re deynin, wê di nava modernîteyê de bihelin û wê nikaribin xwe ji vê rizgar bikin. Bi tevahî şoreşên ji her rengî tevgerên polîtîk û ekolên îdeolojîk ên nekarîbûn antî-kapitalizmê bigînin antî-modernîzmê wê ji aliyê modernîzmê ve bêne fetih kirin û wê nikarin xwe ji wê xilas bikin. Çawa ku antî-kapitalizm, antî-modernîzm nîne, mirov heta nebe antî-modernîst nikare bibe antî-kapitalîstekî gotin û pratîka wî hevdû digire. Tevger û ekolên radîkal, dîndar, kulturalîst, feminîst û ekolojîst noqteya bingehîn atê de dixapin ew e, yeqîn dikin ku avahiya yekpare ya modernîteyê nekin hedef wê karibin biserkevin. Ez bi tevahî înkarwarî nêzik nabim. Parça parçebûyî û bêsîstembe jî rexnekirina 500 salên modernîteyê di nava nîv sed sala dawî de lawaz be jî fikra postmodernîst derxistiye holê. Postmodernîzm tevî ku nikare bersivê bide rexneya modernîteya hewl didim analîz bikim jî ji ber ku rewşa kaotîk û krîza sîstem ketiye nîşan dide pêşketineke girîng e. Di dema postmodern de modernîte û faşîzm, qirkirin, totalîtarîzm, otorîtarîzm, cinsiyetparêziya civakî, milliyetgirî, endüstriyalîzm, guherîna rewşa av hewayê û her cure hilweşîna hawîrdorê gelekî zêdebûna desthilatdariyê, pîrekkirina civakê û metakirina wê
analitik buna mejî, puşbuna ruh, gincirبûna ferdan, şerkirina her kesî bi her kesî re, belavkirina civakê, têkbirina cotkariyê, lişûna Qral Xwedayên bi maske, xwedaferdên bê maske û tazî bicih bûn, tamsarbûna jiyanê û nemana balkêşiya wê, ji destçûna esilzadetî û bedewiya jinê û pir zêde fahîşekirina wê, lişûna ehlaq serwerbûna destavêtinê, lişûna cihêrengiyên têne maneya jiyanê cihgirtina mirina bi navê homojeniyê, xilasbûna polîtîkayê û lişûna wê bicîkirina desthilatdariyê, êdî derfet û îmkan heye û bêtir hêsane mirov di navbera bi hezaran neyîniyên bi vî rengî de têkiliyê deyne û analîz bike. Postmodernîte bi serê xwe şoreşîne. Lê qalibên dînî yên hişk ên modernîteyê tîne rewşekê ku karibin bişkên û atmosferê nerm dike. Şoreşa antîmodernîteyê eşkereye ku wê di nava yekparebûnê de parçetî, di nava gerdûnîtiyê de xwecihî, di çarçoveya dema dirêj de nêzîkatiyên kêliyê li ser bingehê antî-kapitalîst, antî-dewletdariya netewê û antî-endüstriyalîzmê li dora avahiyên cuda bi armancên sosyalîst, demokratîk û ekolojîst wê xwe parastin, xwe bi manekirin û heqîqetkirin be. Divê mirov oryantalîzmê di çarçoveya maneke teng de weke fikrên fikirdarên Ewropîyên di derbarê civak û şaristaniya rojhilata navîn de nebîne. Li şûna ku derbarê xwezaya civakî ya wan de fikra zanistê pêş de bibe û bike ku ronîbûna xwe bi xwe pêk bînin, xwe zêdetir bi hegemonya îdeolojîka modernîteyê ve girêdan û avahiya wê ya zanistî weke bingeh girtin di çarçoveya maneyeke fireh de oryantalîzm e. Fetha 200 salên dawî ya modernîteya kapitalîst bi tenê di qada çanda madî de pêk nehatiye, di qada çanda manewî de hê zêdetir e. Şoreş, tevgerên polîtîk û ekolên îdeolojîk ên derketene holê her yek ji wan kopiyekî mirovekî yê pêkhatinên li Ewropayê ye. Ji lewra bandora wan a li ser civakê zêde nebûye. Civaka di navbera rêwresm û modernîteyê de tengavbûyî ji ber ku timî tengezar û nikare xwe nû bike, misê wa di nava krîzê de ye. Anti-oryantalîstî bi anti-modernîstiyê dibe. Mirov dikare îslamparêziya siyasî radîkal di çarçoveya oryantalîzmê û şêweya modernîzmê yê oryantal de binirxîne. Ji sedî sed di wê buhayê de nîne ku alternatîfê pêk bîne. Weke nerazîbûna ji milliyetgiriya layîk ji bikaranîna argûmana milliyetgiriya dîndariyê wê de tir naçe. Şoreşên Ereb, Tirk û Ecem şoreşên tîpîk ên oryantalîstin. Van şoreşan milliyetgiriya dînî û nijadî cihê yan jî di nava hev de bikaranîne û bi vî awayî avakirina dewletên netewê yên modern weke hedefa xwe ya pêşî diyar kirine. Yaqîn kirine ku wexta vê bi kapîtalîzma dewletê û endüstriya wê re bikin yek, wê misyona xwe temam bikin. Li eniya wan nivisandiye çend sed salan li paşmayê Ewropayê bişopînin. Ji her alî ve xwegihandina wan a nirxên Ewropayî di wan de bûye fikreke sabit amîna nexweşiyekê. Rastxwendina têkiliyên modernîteya kapitalîst bi civaka rojhilata navîn re ji bo gavavêtineke alternatîv girîng e. Berê pêşî divê mirov fêm bike ku modernîteya kapitalîst êdî bûye diyardeyeke xwecihî. Diyardeyeke derve nîne ya hundir e. Lêjiya Ewropayê cuda ye. Qeleka herî lawaz a kapîtalîzma global e. Divê rewşê de divê mirov nekeve du şaşiyên bingehîn. Ji van a yekemîn, mîna ku dunyayeke din, şaristaniyeke din mümkün nîne, modernîteya kapitalîst weke dînê seküler qebûlkirin û perestina modernîteyê ye. Duyemîn jî bawayekî top yekûn wê bigire hemberî xwe û mîna selefên sexte yên îslamî redkirina wê ye. Di encamê de her du helwez jî ji bo ku modernîteya kapitalîst zêdetir xwecihî bibe, wê xizmeta wê bikin. Min di parêznameya xwe de di beşa sosyolojiya azadiyê de hewl dabû weke alternatîfa antîmodernîzmê, modernîzma demokratîk pêşkeş bikim. Li şûna ku ez wan tezên diwir de weke heyî bigirim vê derê, ez ê hewl bidim wan li gorî herêmê bihûnim û li hev bînim. Armanca rexneyên li sîstemê ew e ku ya divê mirov jê bibihire û ya divê ji nû ve were avakirin manedar bike. Ji bo ku modernîzma demokratîk a alternatîfe hê baştir bêfêmkirin, ez yaqîn dikim ku weke rêbazeke rast divê careke din ez modernîteyê bidim naskirim û li ser sê lingan wê binirxînim. Mirov careke din dikare modernîteyê weke serdema tê de dijî binav bike. Her şaristaniya avabûyî heta jê bê bihirîn modernîteya dema xwe ye. Mînak, avabûnên Sümerîk ên ji 2000 salan zêdetir dewam kirine, modernîteya Sümerê ango serdema wê ye salên 4000-2000 berî zayînê ye. Modernîteya Greko-Romen texmînî dema 500 berî zayînê 500 piştî zayînê digire.
مدرنیته عثمانی اسلام د دم 1300 1918 ده لسر جغرافیا خو به باندور بویه. اگر دم آوان لداوی مابه او جه هاتبه بهرین یا راست اوه مرو جوان را شهرستانی بیجه. شهرستانی مدرنیته بری پیک هاتنه تعریف دکه. ما شهرستانی وکه سیستما یک دستار زوردار آبر همه زیده دست سر دکه و لسر دولت چین باجار دزک هفده مزن و بلند به تعریف کربو. از یقین دکم که ات تعریف بسه. جهوازین چاندی ین مادی و معنوی رنگ شهرستانیان دست نشان دکن لیوان تعریف ناکن. مرو دکار شهرستانیان وکه آواهی و چاندن یک پاره و دمدریجی بوصف بکه. د چارچوبه معنی که فرهده مرو جهمویان را تعریف ببیجه زیده شاشنینه. جهکرنا شهرستانی وکه ناوندی و نه ناوندی جی مرو هندکه. تیگینا شهرستانی ناوندی شهرستانی چمه سرکه به تواهی آواهی انتمی د ناوند د دجین تعریف دکه. مرو دکاره وکه سیستم دنیای جی بناو بکه. لدروی ناوند جی گلک شهرستانی دکارن هبن. چین، هند و امریکا بونه شهرستانی لینه کارین ببن ناوندی. شهرستانیان روشلاتا ناوین ناوندبونه که زنجیرواری پکتینه. جه سالن 3500 بری زاینه حتی به سالن 1500 پشتی زاینه لدردورا 5000 سالان شهرستانیه که ناوندی یا زنجیرواری پک هاتیه. ناوین جدا لوان شهرستانیان هاتنه کرن. ناوین خاندان و دین پرانینه. ناوین یکسر تنه هشمرو، سومر، مصر، روم، بیزانس خریستیان، عرب اسلام، ترک اسلام. هرچی قاس ناو و ناوروکن وان جهه بنجی لگوری تعریف خو یک پاربونه که هندر و آوابونه که هنه. هگومونیکن. قادن وان این ناوند و هاویردور هنه. بحران و روشن کاوتیک اندمی دبینن. لیوکا آواهین دستلاتداری ین زنجیرواری والاتی قبول ناکن و دومدارن. مدرنیته کاپیتالیست سیستم که دنیای ام هجی دناوه ده دجین. وکه شهرستانی که ناوندی هگمونیک آج روشلاتا ناوین شمیتی اوروپای لدردورا 500 سالانه. جسد سالا شازمین و هبون اخواه دوام دکه. جبو تعریف کرنا دنیا که هزین کتکار و آزادی خواز این ناوا باجر و هزین کومن این گندان و پیکتینن متیگینا شهرستانی دموکراتیک بجارد. لدجی شهرستانی وکه سیستما باجار چین دولت ده هندر ده لدجی چینیبونا کولکر جدر و جی لدجی کولکرین تالان و زوردستی لسر قبیله و ناسنامه قومان اف دنیا مسیوال برخود ده. تواهی دیروکا شهرستانی ده چارچوه و تعریف ده گلک آواهی و پیکاتن دموکراتی خواز، آزادی خواز و وکویتی خواز انج هفرتمی میراث ده هلن و یک پاربونه کوانا دیار هیه موک وظیفه و حق کی دیروکی ده جنابه به شهرستانی دموکراتیک بناف کرد. وقتا امتیگینا شهرستانی دموکراتیک لروشا برچا و روزانه بینن برنگه که دجبرتیا مدرنیته کاپیتالیزم بگره نافخواه ام وی دکارن وکا مدرنیته دموکراتیک دیار بکن. دوی مروج ناو ویدتر ناوروکا تیگینی البرچاو بگره. ناوره گوهرتن جی ناوروکوی ماینده بونا خواه بپارزه. تواهی پارزنامه امن بیتر بحثا شهرستانیان کر که بوگوتنین کلاسیک تین زمان. مکیم جه دا فنومن شهرستانی دموکراتیک. سدم آوه یکیشی اوه. زاویا ما یا امپیل دیروک دنر نویه و مازمین ده دستی مده تیرا خواه نهاتنه بکارانین. از دوی بشی ده هول بدم نرخاندنا روزانه یا جواکا روشلاتا ناوین و نزیکاتیا چاره سریه جی پرزگریه کنوی را زلال بکم. مدرنیته دموکراتیک لسر هیم دسپیک پیشکتن کریزا آوابون و بهرین اج مدرنیته کابیتالیست و وکا آلترناتیف آنتیتزا و دیالکتیک مشاره آنالیزه به. امه شاشی مارکسیزم اکلی نکن. نخاسم جی امه نکوین خفقا گریدانا ناکوکیا بنگهیم بدیارده کمینا بورژوا چینا کارکر و یا تمیدگوهره. منطق دیالکتیک جهگل و جارا پیشی و با آوائی که سرکتی لسر خوزه جواکیا روژلاتا ناوین وره پیکانین و به دیتون که اف جرباندن انجام سرکتی بخواره بینه. گوتنا کارل مارکس گوتی و بسر نخصی یاوکه لسر پیان دانینا دیالکتیک امی با آوائی که معنی دارتر نزیکی ببن.